semererwe munonga aba government zombi kubatagana zikigura boda obushobozi buriyo n'ubugendo mwisho business zigendo mwisho amahanga gona norebaga kwatagana bene nisima ihanga rya Uganda abo kukirizana na media Rwanda abantu business abo dazibira zafire ukabantu bona eje kinde kibiriho nende shaha bashemererwa munonga ato muntu noruga no Rwanda no cyuburayo no muntu najana Uganda na cyuburayo bene nisima kakurinde washemererwa munonga abo kureba mu erizoba twabuganira hano tubere turenjaga restaurant na Rwanda ko Rwanda twabugana nawo ebintu kuba nibirabo mu Uganda n'ibisa Rwanda n'abanyarwanda batungamo n'abanyayuganda batungamo so turi happy munonga kugira ngo business yetu yagarukaho wagaruka buyomo wena yatunga benefits both government and personal benefits. Nashemererwa munonga ahabo kugira ngo abanyarwanda bisha Uganda twaramukanya twashemererwa turasima General Kainerugaba ahabwe kikubwa cyatuterereho kandi turashaka kugira ngo tugume abanyarwanda bishe atariho kusasura sere wachi twibona tuze kwebaza Katonda tekolagana ya Rwanda ne Uganda yaddawo waliwo butakwatagana between Rwanda and Uganda General Muhoozi Kainerugaba nakola ekisoboka enkolagana ya Rwanda ne Uganda neddawo so tuze kwebaza Katonda olw'okugulawo boda n'okwebaza General Muhoozi Kainerugaba nze abagamba bajjajja bange basala wano 1922 they crossed here in 1922 so it's a lunaku lw'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe ekirala Africa twetaaga borders twali badde nga tutambula nga bwe twagala unfortunately abazungu baatoola mu Europe ne basalawo Africa bw'erina okuba Excuse me, if the head of the delegation to come. And to take back, you take.